Leto je minilo, zopet smo z vami v mladinski oddaji, pa si poglejmo, kaj smo za vas pripravili januarja. Pa ugotovimo, če obstaja gay life v Krškem. Almost 10 years ago, a group of participants of Fluxus documentary film workshop decided to investigate gay life in Krško. Unfortunately, after days of searching, they came to the conclusion that gay life in Krško is completely invisible. We are back to Krško in 2015, and let's see if anything has changed. Kam hodijo oziroma kje se zbirajo geji in lezbijke v Krškem? Pojma nimam. A misliš, da obstajajo? Kak posebej bar ne, v Krškem ne. A poznaš ti kakšnega geja iz Krške? Ja, poznam. A obstajajo geji in lezbijke v Krškem? Po moje, da ja. Ja, po moje obstajajo. A poznate kakšne? Ne. Poznam eno lezbo. Kje se pa zbirajo? To Mi smo ne slišali, bi- da tukaj okrog stadion. Je to res? Možno. Možno. Kam grejo geji v Krškem? Ne vem. Ampak veš gay people v Krškem? Ne? A poznaš koga? Ne. So this is like a question for you as workers of Mladinsky Center. We've heard that if you're a gay person in Krško, the only place where you can go is Mladinsky Center. Če si istospolno usmerjen? Ja. Kam grejo? Kam grejo? V Krškem. V Krškem, ja. Nikamor. Ni posebnega prostora za geje. Poročili bi Ljubljano. Kaj bi, ne? Ljubljana, Zagreb. Poznate kakšne geje in lezbijke iz Krškega? Jaz ne. Ja, pa ne vem, če so res. Povejte, kaj? Nas zanima, če obstajajo geji in lezbijke v Krškem. A verjetno postoji. Koga? Verjetno. Geji in lezbijke. Verjetno postoji. Sigurno, da jih ima, vidiš, oni ogrožajo nas, ne mi njih. Kje se zbirajo, kje pa so? To pa ne vem. To pa to... A poznate kakšnega osebno? Ne, jaz to... Osebno ne. Če bi verjetno poznal, postoji. to za mene je nenormalno. Če vam čisto po pravici povem. Jaz sem rekel tako, zdajle, mi njih ogrožamo, zato ko smo mi normalni. Oni niso normalni. Sigurno, da niso. Jaz rečem, ta Evropa in ta svet, treba bi tražiti zdravilo za take ljudi. Mislite, da geji ne igrajo nogomet?
Vse. To malo ste me preveč vprašali. Sigurno, da igrajo. In to podpirate ali ne? Ne. Ne. Nas zanima, če obstajajo geji in lezbijke v Krškem. Ne, Ne obstajajo sploh. ne vem, to pa ne vem, gospa. Poznaš koga? Ne, res ne poznam. Ti si iz Drnova? Ne, Kirinov Grm. In v Kirinovem Grmu. V Karinovem Grmu ne obstajajo geji? Ne. Niti lezbijke? Ne. In kaj misliš za geje in lezbijke? Ha? In kaj misliš za geje in lezbijke? Pa. Ha? Ne vem. Kaj pa ti, poznaš? Poznaš ti? Ja, laže, ne ve. Ne ve. Ne ve. Res nisem nobenega še videl, da je tle lezbijke. Nisem. Pri nas tudi niso. Edino na Drnovem, če so, ne vem. Ajde, ja. Ki so spolno usmerjeni v Krškem, ne grejo nikamor, ker nimajo kam iti. Načeloma, če grejo, kam grejo v Ljubljano. A ti poznaš koga? V naši regiji? Ja, poznam. V Krškem. V bistvu je Krška občina, ni Krško, ampak Krška občina. Kaj mislite, obstaja možnost, da bi se odprl gej bar v Krškem? Ne vem, mislim, možno, jaz ne vem, kako je bilo to popularno pač. Glede na to, da ne vem, da bi vedel za neko večjo skupino gejev ali pa lezbik, ne. Če bi ta skupina obstajala, pa bi bilo smiselno kaj takega odpreti, ne. Pa glede na to, da ni nekaj splošno znano, da bi bilo toliko, ne, pa ne vem, zdaj. So now we spend all day trying to find the gay life in Krško. The good news is almost no one seems to have a problem with homosexuals or homosexuality. We also spent several days trying to find gay life in Krško. A good news is that at least some gay people of Krško opened themselves up to their friends. A bad news is that they didn't open themselves up to us. And unfortunately, they still don't have a place where to go in Krško. Januarja je Luxus produkcija dobila nove prostovoljce, pa si poglejmo prvi vtis Španke. Situado al este de Eslovenia y con una población de 7.000 habitantes, Krško es conocido por albergar la única central nuclear del país. Pero este pueblo es mucho más que eso, y si no, que se lo pregunten a los voluntarios de Luxus Produkcija. Bienvenido al verdadero Krško. Luxus Produkcija recibe cada año entre 4 y 6 voluntarios que graban y editan sus propios vídeos para un magazine de televisión juvenil. Las oficinas de la organización están situadas en la primera planta del Mladinsky Center, el centro juvenil del pueblo. Y fuera de la oficina, los voluntarios comparten vivienda, organizan cenas y pasan gran parte de su tiempo libre viendo películas. Opazovanje Krškega skozi oči punce iz Korzike.
Knock, knock. Train, train, come and go. My rum cocoa, my cold empty. Shake, shake, sugary. Shoo, shoo, fly, don't come back again. XX the eyes, CC rider riding from the morning tide to the far horizon. Sick, sick the wolves and hope they don't get ugly. Your trick pony, he don't know me at all. Želite slišati udarno novico? Nos encontramos en las inmediaciones del hospital de Kersko, que está colapsado de pacientes que acuden con síntomas de un nuevo virus. Las autoridades desconocen cuál es su origen y los laboratorios Kirka están investigando una posible vacuna o antídoto. Hemos hablado con algunos de los afectados y esto es lo que nos han contado. I thought that I won't be, but I got it. Oh, fuck. I don't believe I have a virus. I don't have virus. Yes, I'm sick, but it's not a virus. A lot of people in hospitals, but they don't have virus. I'm telling you, they have something different. It's not virus. There should be second opinion. These doctors, don't trust them. There should be second opinion. I got it, you know. And it's fucking hard. If you want to conquer your disease, what you need? You need to cut garlic in small pieces. To put these small pieces into a napkin, to make a ball and to put this ball into your ears, and you will be super healthy. And of course ginger, lemon and honey. But this is not a virus, people. Don't trust the doctors. It's not a virus. Algunas fuentes apuntan a que el virus ha sido originado por vertidos en la central nuclear de Kersko. El miedo al contagio está provocando que los vecinos estén abandonando la localidad, que está quedando completamente desierta. ¿Será el vertido tóxico en la central nuclear el verdadero origen de la epidemia? ¿Serán capaces las autoridades sanitarias de evitar que el virus se extienda? Estamos con una de las vecinas de Kersko. ¡Perdona! 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 Gemma Romero para Luxus TV. Kaj Grčani vedo o Franciji in Francozih?
Bonjour, je m'appelle Lina iz Krškega. Jaz sem pa Zala iz Medvod. Sem Luka Bramsotler, prihajam pa iz Krškega. Jaz sem blizu tle doma, 10 km stran, eno kraj se mu reče Senovo. Ime mi je pa Marko Cedilnik. Zorko Boriš. Sem Cvetka. Nada. Iz Krškega. Iz Krškega. Ne poznam jih sicer veliko, več ali manj iz medijev vem, ne? So zelo, ne vem, dobri v jeziku. Zdaj v karakterju pa ne vem, če malo zvišeni na momente. Imajo dober jezik. Poznam jih večino glede športa, ne, rečemo kot nogomet, bili so še boljši. Ful so prijazni ljudje, ful so odprti. Zdi se mi, da dajo veliki poudarek na kvaliteto hrane, na kvaliteto pijače, tako se pravi na življenje nasploh. Jejo polže. Zanimiva dežela z kulinaričnimi specialitetami. Ona je z Korsika in hodila vprašati, veš, poznaš Korsiko? No, si odgovarjala. Kaj? Korsika. Predlani na morju, zelo lep otok, zelo pestro, pokrajina se zelo spreminja. Tako je padel avion s Slovenci na Ajačo. In takrat je bilo veliko mojih sodelavcev, ker jaz sem delala na Kompasu in je bil skoraj poln avion Kompasovih delavcev in so vsi mrtvi, ne. Lepe punce, dobra hrana, dobro vino, zanimivi ljudje. Bonjour. Je parle français. Bonsoir. Je ne parle pas français. Je vous en prie. Je ne pas parler français. French kiss. Bonjour. Bonjour. Je t'aime. Merci. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci, hein. Čakaj, merci pomeni. What? In Corsica? No lo sé. Kako mladi uporabljajo socialna omrežja? Poglejmo si odgovore Španke in Slovenke. Hola, me llamo Lola, tengo 25 años y soy de España. Y ahora estoy trabajando en Luxus Productia en Eslovenia. My name is Lina, I live in Krško and I work here in MC Krško bar. This year I'm having a pause from school, so I'm working to earn some money. Creo que la primera red social que utilicé fue Twenty y con a lo mejor 13 años o así, y fue porque tenía amigos de otros sitios que no eran de mi pueblo y quería mantener contacto con ellos. I remember the first time I started using Facebook was the year I went to Amsterdam because I wanted to add people I've met there. So I made an account and yes, that's it. Pues supongo que Facebook, porque es la que tiene un poco de todo. Yes, Facebook is the main social media I use. I use it few hours every day. Creo que dedico a las redes sociales cada día un par de horas o 3 al menos, la dedico. Depende del día también. Si estoy más ocupada, pues es que ni me acuerdo. Y otros días estoy aburrida y me paso el día en las redes. I don't think that I have to check it all the time, just when I feel like it. Pues creo que tengo una adicción media. O sea, no estoy todo el día en las redes, pero tengo las redes y las uso. I think that it's important to know what you should post on Facebook and what you shouldn't post on Facebook, because some, I don't know, teenage girls, for example, they post naked pictures and pictures of cutting themselves and stuff like that, and it's not right because this is a private thing and not the whole world should know about it.
Mucha gente, bueno, yo no pongo muchas fotos, pero pone fotos por poner fotos y está invadiendo su privacidad de alguna manera. Y más si no está privado, pues hay gente que puede entrar y ver, o sea, que pueden saber toda tu vida. Y además, todas las cláusulas de todas las redes sociales dicen que si eres noticia, pueden utilizar el material que ponen en las redes. Entonces, estamos a disposición de lo que quieran hacer con nosotros. Only friends can see my profile, and I also don't post everything on Facebook. I just post a picture of, I don't know, a coffee that I'm drinking, not of myself taking a nap or something. Pues, por ejemplo, en Facebook tengo todo restringido y antes de que aparezca, bueno, comentarios puede comentar cualquiera, siempre que sea mi amigo. Pero luego, si me etiquetan en una foto o en cualquier cosa, primero yo tengo que aceptarlo antes de que aparezca en mi muro. Por supuesto, las redes sociales están haciendo que dejemos de lado la comunicación cara a cara, porque los móviles, o sea, estás en una reunión con tus amigos y todo el mundo tiene su móvil. I think that it's hard for all of us to talk in person because we are now used to typing and we have the balls to say everything through internet, and it's sometimes hard to say what you really mean in person. I don't know, I never used it for finding a job or something like that. I just use it to find new people and friends. Pues tengo también una cuenta en LinkedIn y en InfoYo. Y bueno, intento encontrar trabajo por ahí, pero... Pripovedovanje zgodb in let sta dobra kombinacija. The Land of Ice is the place where we brought 50 tons of ice and put some Slovenian stories, old Slovenian stories in life, in ice. My husband and I are ice carvers, so we wanted to make some sculptures that lasted longer, and we wanted to bring sculptures to people because usually those ice sculptures are made just for some events or for some hotels, but now everyone can see them. First you have to make the sketch, so you have to know the story, how to make the sketch. And then you put ice blocks, the size of ice block in sketch. You have to put them together. Then the basic tool is chainsaw, and then die grinders, chisels, and pencils. The Sleepy Star is is always late for her job, and because there's a star missing in the sky, there's always something wrong at the Earth. And because of that, the godfather Moon was really angry of her, and for punishment he sent her to the Earth. She was brought here with the star with the tail, and when she was walking around the Earth, she was missing the godfather Moon so much, and she went on a fair where there was a guy with a telescope, and she watched through the telescope the godfather Moon. And he says hi, and he says, "Oh, I miss you very much." And then she came upon one bandit, Zeferin. She helped him to regain his heart again because he had a stone instead of a heart.
And because of that, she was allowed to come back to the Skype to regain with with other stars again. To je bilo za sedaj vse, pa se vidimo naslednji mesec. Dio!